Najavljivalo se 500 milijuna ljudi. Vi ste oni koji ste imali pogled na cijeli hipodrom, znate sve u detalje. Je li ih bilo toliko kao što kaže organizator? Pa dakle, policija nikada ne, ona ima neke svoje, dakle uvijek može imati procjene, međutim mi smo i više puta i prije tom komunicirali da prepuštamo uvijek organizatorima, na kraju krajeva oni i broje, imaju dakle oni alate za brojenje, kao i na nogometni stadion. Organizator je rekao 504.000. Stadion, dakle, znate da objavi točnu brojku koliko su oni ulaznica, dakle, imali na ulazima, tako i ovdje organizator je, dakle, tu brojku objavio, ali mi smo zaista vodili računa o svim aspektima, znači, ponavljam, i od dolaska, od cijelog događaja i razilaska, koje je isto vrlo, vrlo osjetljivo. I zaista, evo, drago mi je vašem prilogu. A kakvi su s brojkama privedenih? Ili dalje stoje ove koji su posljednje objavljene? Da, i dalje stoje te, dakle, 123 osobe, 111, znači uglavnom je to bilo posjedovanje pirotehnike, ovo ostalo je, dakle, javni red i mir, ali ništa tu nije bilo. Praktično to je nevjerojatno da je tako mali broj, dakle, tih osoba, dakle, javnog reda mira ili nekih drugih ugroza bilo na ovoliki broj posjetitelja.